بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطيب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa masgiida keessanittiin afeeruudhaaf jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa rafa'a allahu qadrakum. cufa keessaniifuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. haajaa teessan tafacaate rabbi walitti haa qabu. addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu. addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu. haadhaa fi abbaa yoo qabaattan haadhaa fi abbaa keessaniif rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi isaaniif haa kennu. yoo tokkoon isaanii yookaanuu lamaanuu isinirraa du'an rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. qabri isaanii caffee caffee jannata haa godhuuf. galme isaanii illiyyiin itti haa galmeessuuf. kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu. maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaalihiina wahasuna ulaa'ika rafiiqaa jedha gaggaarii isa waliin rabbi isaan haa godhu. nutillee warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu. warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu. warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu. jecha maayyii keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi nu haa godhu. obboleeyyan keenya biyya suudii keessa dararamaa warra jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu. hidharraa isaan baasee biyya isaanitti rabbi isaan haa galchu. haala biititun nagaya qabduun haala biititun horii qabduun biyya isaanitti rabbi isaan haa deebisu. nama hidhaa jiru cufaatu isaaniin hangafee rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu. orma miskiina kanaaf biyya tana nama hamtuun barbaade rabbiin hammeenya isaanii orma sanitti haa deebisu. biyya teenya rabbiin ni danda'a. biyya nagayaa rabbiin waa godhu. biyya itti baqatan malee biyya irraa baqatan rabbiin godhin. akkas jechaatiti waa'ee tokkummaa nu odeessii je umar khaalid. tokkummaan tun ani nin gaafadheeni. tokkummaa aqiidaa san baantamoo tokkummaa maaliiti naa ibsuu qaba. akkam jettan akkam jettan maali subaata nyaanne dinnichaan ganda keessan hin jiru. dubaree hoo maali iyyuun hin jirtu hoo. tokkummaa maalii bantaa tokkummaa firqaati jira mika. khawaarijaa jira, shi'aatu jira, rawaafidaa, qaadiriyaa jira, ummata murji'aati jira. tokkummaa tana bantamoo tokkummaa maalii bantaa jeetiin gaafadheen. laa tokkummaa islaamaatii jee obboleeyyan islaamaa haqa isaanii haasayu jee egaa hin jeen akkasimi. tanaafuu tokkummaan tun ta dhuftuun obbolummaa islaamaa yoo cimsinee tokkummaan tun dhufti. obbolummaa daqiiqaa odoo hin tahin obbolummaa haqiiqaa ta islaamaa san maal jechuudha isin tun jaalawwan kiyya ka islaamaa. amman tana yoo orma muslimaa laltan muslimoonni addunyaarra jiran cufaatu nuti amman tana orma laafa. addunyaan tunis nama humna qabu nama jabaa malee nama laafaa hin kabajjuusi bakkumaa'uu hin qabaniifi. nutis ummati nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ghudaa ka ghudaa isayli taane akka hoomacha roobaa ka yaa'u kanan agarre. yeroo bakka gadoo agaree ol baha yoo gabbu'a asitti yoo eela takka agare ni gola cal je'ee deema jechu. yaada hin qabu pilaana hin qabu akkanumatti deema. akkas taanee jirra jaalawwan kiyya islaamaa. obbolummaa daqiiqaa odoo hin tahin obbolummaa haqiiqaa san wanni itti deebisnu obbolummaan teenya ta irratti ijaaramuu qabdu aqiidaa rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qulqulluu nadhiifa nutti fidan san irratti ta'uu qabdi. obbolummaan teenya obbolummaa iimaana irratti ta'uu qabdi. gosaa fi gandummaa irratti ta'uu hin qabdu. tana yoo na dhaggeeffattan yeroon haasawa kiyya istiftaha godhu allahan jalla jalaaluhu maal jee innamal mu'minuuna ikhwatun inumaa hubar mu'mintoonni obboleeyyanii je obbolummaa tan dhiigaatututu obbolummaa fide
abbaa takka haadha takka yookaan haadhaa fi abbaan adda akkana taatee dhufta abbaan takka haadhaan adda yookaan haadhaan takka abbaan adda tuni obbolummaa tana rabbiitu tunnuu kanne jalla jalaalu rabbi inumaa hubar mu'mintoonni obboleeyyanii jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala obbolummaa taan cufarraa'u obbolummaa iimaanaatiitu caalaa ta gosaatii jira ta gandummaatiitu jira tana cufaatuu ta caaltu obbolummaa aqiidaati allahan jalla jalaaluhu tokkummaa keenya akka jabeeysinuuf mal nun jee waqaala ta'aalaa dhikruhu wa'atasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu haada rabbii qabadhaa je jamiican cufa haala taataniin qabadhaan dhaamsa tokko walaa tafarraquu ammas gargar hin bahinaa je obboleeyyan kiyya ka islaamaa obbolummaa tana akkamitti cimsinaadha jaalawwan kiyya ka islaamaa yaadadhaa jeeni bar qananii rabbiiti ammas obbolummaa ta'uun obboleeyyan kiyya qananii rabbiin jalla jalaalu rabbii nurratti qanana'oo keessaa isiin guddoon takka obbolummaa amma rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama gaafa madiinaa jirani gaafa makkaa jiran jechuu kiyya muhaajirtoota qabaniititi obboleeyyan walitti godhan yeroo madiinaa dhaqan salawaatullaahi wa salaamu alayhi bi abii huwa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam warra madiinaa keessa jiru ansaarota jechuu alayhim min allaahi ridwaan awsii fi khazraj isaan walitti obboleeyyan godhan amata dhibbaa fi diddam jaalawwan kiyya ka islaamaa mufassirtoonni garii yeroo ibsan isaan didduu awsii fi khazraj lolaatuutu ture jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo gaala tokko irraa miite morma sirraa darban sababaa gaala takkaatiif maalayyaa jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo taaboota isaanii san irraa tuuxe'oo kuni dhagaadhaa faayidaa hin qabdu yoo jette waan si godhan atuu laaligaa gaala tokkoof jecha namni si ajjeese yoo sanama inni gabbaruu irraa tuuxe'oo akkam si haa godhu kana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam awsii fi khazraj qabeetiti obboleeyyan walitti godhee eegana muhaajirtootaa fi ansaartoota qabeetiti obboleeyyan walitti godhe obbolummaan akkasii jaalawwan kiyya ka islaamaa diina islaamaa keessatti dabartee hin beeytu fuuldurallee hin dhuftuun isiniin jedha nam tokko akka sahaabatti alayhim min allaahi ridwaan ma'anaa obbolummaa ma'anaa tokkummaa maaliif tokkummaan humna namni akka isaanitti nu garsiise hin jiruun isiniin jedha jaalawwan kiyya ka islaamaa hamzaa qureyshiitii fi bilaal keenya habasha radiyallaahu anhuma walitti qabeeti obboleeyyan godhee bar mee laaligaa tokko gabra bilisoome nama gurraacha tokko qurayshi araba bilisa sanirraan obboleeyyan walitti godhe obbolummaa tana jaalawwan kiyya ka islaamaa حديث أجائبا تقوتون نوئبس والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أوفي في سعد بن الربيع رضي الله عنهما قبيدتي أبليا ولقود توكو مهاجرة توكو أنصار سعد بن الربيع رضي الله عنه ور أنصارات عبد الرحمن بن أوف مالجين رضي الله عنه ansaartootarra namni akka kiyyatti horii qabu hin jiru jeen horiin an qabu tana cina cinaa haa fudhannu ani ammas beera lamaan qaba beera lamaan irraayis das jettu gama keetitti ta'ati isii jaalatte siifin hiikaa isii san fuudhii jeen haa dhaabbannu bakka tana mee xiqqo na wajji jirta wallaa isin mobaayiliin mashguul maal irraa qabdan mobaayilirraa mobaayiltii yaa bara اللي بالك مي نوكيسا نمني يو مليون تكاكابات كم إبشانين سيكنا جارتي لمان يو كابات جارتي تكاسيفين كنا نمني نونجو نجرا ونكنا إيه غافا سنتورتو جرتيكا أكس جين إني نو مال جين نبيتا بارك الله لك وفي مالك وفي أهلك جين غاري ترتو ربين siifi maatii teetii fi horii tee keessaa rabbi si haa kaayuuti magaalaa qofa agarsiisii jeen eeysa magaalaan magaalaa agarsiiseeni aannan boor carraaqqatee
horii wali qabatee jaalawwan kiyya ka islaamaa intala ansaaraa takka fuudhu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeroo agaruuni itti bareede yaa abdirrahmaan maaltu sii malasa maal taate jeen dhiyoo tana maal arkatte moo afaan dirree dawaatiin aboo qashti qunshummee taate jeen hatuu qalli baala gizaay yaa ergamaa rabbii aboo takkaan lafaan dhawadhe jeen boo rabbiitu jira jannaani maal kannitee fi jannaani uqiyaa dahabaa tana kanniif jeen kanneefi eegana awlin bishaatin re'ee takka ni jiraa miti waliimaa gaa nama yaa miti fuudhee jiraa san nyaachisii jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni tokko isin keessaa gaafii yoo gaafate gaafuma xiqqoo dura gaafanne san ammaan tanaan keessatti namni yoo miliyoon takka qabaate 500 namaa kannu ni jiraahii yoo jaartii lama qabaate namni tokko namaa kannu ni jiraahii yoo jettanii gaafatan gaafiin tun gaafii bareedduudhaan isin hin jaan deebiin isii deebiin bareedduun tamini beeyta gaafa abdirrahmaan ibni oofin radiyallahu an addunyaa tana dhiisanii deeman gaafa sana hafteedha deebiin isii wannummaan sa'ad ibni rabiin radiyallahu an horii kiyya cina bacinaan sii kannaa jaartii lamaan qabaa takka hiikee takka siifin kannaa wan jeen gurbaa kana beekeeti akka tikfamu horii namaatirraa waan isa beekeefi kana jeen inninis deebii deebiseefi amman tana obbolummaan namaa bar horii irratti ijaaramtee bar horii irratti horii qaba saahiba godhattaan obboleessoo callaa qabaami wanni dura si baasu ammas yoo maallaqaaf wal jaalattan maallaqa umaatu gargar si baasa mee laala nama maallaqaaf saahiba walitti cufa isii laala aboo bar gurbaan kun bar jimaa ameerikaa ergata san jimaa saniitu adda baasa ani ganda keessan hin beeku walleefaa dhaggeeffatti ijoolleen ganda keenyatti gaafa duraa gaa akka ammaa buluutuuzii fi mobaayiltuun odoo hin dhufne kaaseetaatu jira yookaanuu siidiitu jira CD san wali kannan wanni gargar si baasu CD saniitu adda si baasa maaliif kunis barcaa arra fuudhee sabtii bakka isaan keessa achi keessaa achumatti oduu jettu iskiraachii fiddeetiti baddi saniitu adda baasa hamtuu isii ka adda baasu wal iyaadu billaa dhiira lama yoo wallalu agarte dhalaatuutu gargar baasa yoon isin hin jeekam jettan akka nama janjanaan godhannetti mudawwara uffatanii mataa lololtanii sana dura dhaabbatanii daaraasi gooti tanaa adda baasaa tanaa adda baasaan laaboo nuti warra masgiidaati hin beeknu yoo jette jazaakumullahu khayra yoo warra alaa taate ammoo tana adda baasa funyaan qurqur horiif jecha yoo wal jaalatan gargar baatan wanni isaan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tokkummaa isaaniitii fi obbolummaa isaanii jaare aqiida irratti jaareen jaalawwan kiyya bar bobbaa bar kanneen warra makkaa kanneen madiinaa gosa gosa adda addaa bar amma yoo muslima laalte taba biraatti deema aada arsii harargee achumatti wallaggaa warra jimmaati duula hin agarre isin cufaatu sooshaal miidiyaa fayyadamtanii anaanillee gaaf tokko war gandummaa dhiisin hin jaan alla jeetiin mataa qabadheen maaliif ni beetanii ijoolleen dirree dawaa hin beeknu gaawwan akkana awotun dhugaamit maali oo danqaraa maali bachoo nyaatanii dhuftanii horiin kii dhawa umar gandaa akkam nu fiddan warra bachoo nyaatanii bishaan isinii kannuu warra bijira har'a dhuga maaliif ni beektaa ijoolleen dirree dawaa nama cufaatu adeera namni cufaatu haboo dhaga hatta adaadaa teenyaanillee haboo jennaa bara ani jeetiin jira obboleeyyan kiyya adaadaatii yaa bara haboon jaan aboo maal taate ana adaadaateetii barnaan jette adaadaa ofiinaa godhi adaadaa akkamii jirtaan jeen hin beeynuu jechuu fadhe namni hin beeyne waan tana dhugatti wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ijoollee dirree dawaati ani bakka irraa dhufteen beeka keeniyaa eega dheete ijoolleen teenya nutti fidde waan tana obbolummaan teenya aqiida irratti yoo jaaramte jaalawwan kiyya ka islaamaa humna tokkummaan humna namni afaan teenyaan si daffaru hin jiru jechuudha yookaan ammoo akka agartuu tanagaa uumaa takka hin fidduunno waan meeqa si godhan maal fidda namuutu kophaa jiraa miti jamaa kunis jamaa biraati kaanis jamaa biraati walirratti hin salaammatan inumaa'u tabiraati jira wal cinattuu hin salaatan waan biraatitu dubbu'a jechuudha gabaabsinee sa'aan magriibaatii fi ishaa'ii duutun sa'a gabaabduudha
obbolummaa teenya tana jaalawwan kiyya ka islaamaa haqawwan walirraa qabnuutu jiru tokkummaan teenya akka cimtu yoo feene san keessaa maali ni beetanii yaada gaarii walii yaadu yaada gaarii walii yaaduudha tokkummaan teenya akka cimtu yoo feete imaamu shaafi'iin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yoo obboleessi kee tokko kophaatti dhoksatti odoo namni sin agarree si gorse si bareechee jira je yoo namarratti si gorse ammoo si fokkisee jira obboleessa kee kabadii godhe laayivii seenteetii miti ka isa arrabsitu namarratti aboo ati maali nama guddaami hin adabattu laa obboleesso dhoksattuma dheexeefiiti jettaanii asii salfii dura salaatee gabbee dhalaadhaan salaam ka jiru yoo ijaan agarte deemteetuma dhoysatti salfii duraa waliin tun hin bareeddu isumaan jeemo kam achuma fixadhe karaa mana kiyyaa deemi تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة أي مؤزم الدين النصيحة الرجدان ديني لا يا دغاري ولي يا دودا صحابان هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان قلنا لمن يا رسول الله إن في يا دغاري يا يا إرجما الله جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نومشنن كنا في يا دغاري يدن يا دغاري كيدنيف الله في يدني جل جلاله الله في يا دغاري يا دوتن ني ابسنا يو جن وامك وبلين كي اسلام توحيد بكسدين قودم تسن سني في يا دغاري يادو مقا عيسى ببريدا سن صفا عيسى تغرر سنين الله غبرو يا دغاري يادون دين اسلام جالچو وان برات الرا قلقلو تودا الله غباب دت يا دغاري يادني جرتن توحيد جبيسو شرك الرا فغچو ولكتابه كتاب إساتي في ياد غاري يادو جچون مال جچودا قرآن كنا وان دنده نمني إرا حفظو إسا كنام بونو جبيني كنيا إسا ني بيتني وان إني حلال غدو وان إني حرام غدو وسن إني هندبري ناجي دبرو دبو إسا كنا وقوتو إسا والإنجرا جودا غافي تكان إسن غافدا حركبا سانا ديبسا كتابني ربين كنيا جل جلال ربي بوسه كتاب ميك أتي نما برا أفرجي أركته يا أبو هاي تينو أي أما شنن كجي شنن سنفيديا يا मैं शनन संविद्या रुकन सिर रागा सांजोले लगा रहे दिवे को बोले सो ये को लादा आनिनार करने जी वो गुरुबान को इनार करने जी नहीं मी गाकत यार गत हैं इब्बा fi soddom जी इब्बा soddom मन लका या आया afurinni nuu jee bar eessa jirtaat afurammo afur nuun jee afuran namuu beekaa bar annama afuran tanarraa adda baasu saniin hin lakkaayu jee ni yar awoo deebisa hiree takkaanas ni kan aya anaa tutuu siniima san dura gutaqa sallu ala nabi amma xiqqoo iyyitee sagaleen teessan فضيلة الشيخ والدكتور محمد رشاد كبيرة رحمة الله عليه رحمة واسعة كتابني ربي بوسي إبا في أفريجي تفسير إساء كيست كتابني ربي بوسي ميك أنجي ميتك مسيرة دي بيسا جزاكم الله خيرا نيلا كوينة قاد إبا ففر الله صحوف إبراهيم صحفني نبي موسى عليه السلام توراة درتي رب جل جلال ربي جهاتم كنف ميه كنف نبي إبراهيم عليه السلام صحف إبراهيم وموسى جنمكم نبي إبراهيم عليه السلام صدم كنف ميه كتات
nabishiif inni ilma nabi aadami alayhima salaam isaaf suhufa kudhan kanneef meeqa tawraat injiil zabuurii fi qur'aana meeqa ta'e takbiirtaan eessa jirti akkana ji'ee inni hunnuti garuu nuti kanneen cufa keessaa afuran sanii beeku akkasuma kam tawraat zabuur injiilii fi qur'aana alfurqaan tanziil zikri jettuun hedduu maqaan isaa san keessaa nuti kami keenya qur'aana kana isa kana jabeeffachuu jaalowwan kiyya islaama wali rasuulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ergamaa isaatiif yaada gaariin isaanitti amanu jecha isaan ja'an salawaatullaahi wa salaamu alayhi waan isaan ja'an ayliin teenya yoo nuu galuu baattellee sahihuma ta'uu isaa lalla sahiha taanaan qeebalu nuuf hin galinin sin jaabar rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itti amanu waan isaan nun jaan waan itti nu ajajan godhu qomni keenya ballachu tun qofni jaalawwan kiyya ka islaamaa ni cirra yoo jenne ni ballatti isaaniif tumsu akka amma namtichi dhiyoo tana wasaqni najisni san yeroo je raddii irraa goruudhaan isiniin jaa sunnaa isaanii hordofuudha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeruma isaan arrabsaman qofa bi abii huwa wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illaa rasuulallah jennee bahuu odoo hin ta'in yeroo mara jaalawwan kiyya ka islaamaa karaa isaan bareedaa qabanii nu dhufan kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabachu wali a'immatil muslimiin durataa'oota muslimtootaatiif yaada gaarii yaadu durataa'oota muslimtootaatiif yaada gaarii yaadu akkunumatti dagaala sayfiitti qabatanii itti ba'uu dhabu yoo waan bareedaa godhan waan bareedaa san irratti isaan galatoonfatanii isaan cinaa dhaabbachu yoo waan hamaa godhan abbaa fadhe haa ta'u dogoggortee jirtaa wanni kun isinirraa fokkotaa jechu amma san keessaa hogguutuu jaalowwan kiyya ka islaamaa ka dura rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallama yeroo arrabsame بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كدرة به دبّچو قبو أي نسمتا سلا ور سعودي حرمين شريفين ورجلو إساني دبّچو قبو غرو هجو ونتون يوروبات كدبّتو أي أردوغاني دبّتار سلا دورة جرساني آسو قبا بكلما كبجا تقبض إساني تدو تجاجلو جرموكم ولأئمة المسلمين وأمتهم وليقلت مسلم توتاتي بيادة غاري يادودا وبليان كيسن يادة غاري يادا دينا هم بيكو برسيسان بزنسة تكو ايغلوف ديما وانا اكنا اكمي ابو كراكنا كنا تنسينوف ديما يادا غاري يادا وبليان كي تكم من تينيا اكاچ امتو يوفيني وبليسا كينيا كموشو چاہتا يرو اگر رجالو وانكي اك اسلاما كوبا إسا غرسا نمرتي إسا غرسون إسا بياديتي ميتي إسا كأنيسو جرتا تكم من تينيا اكاچ امتو يوفيني يادا غاري يرو هندا يادا غاري وليادو ور يادا غاري وليادو ربي نوغل تكم من تينيا تون أماس أكاچ امتو مالي نبيتن إتلمدا حقوه ولي راقم نوكيزا والحسدو ربو والوانيو ربو وليقودو ربو نمني مسلمة قلبين إسا قلقلويتو دا إستي وانجا أنكنا كرا إسي هم بيكو obboleessi isaa tokko daragaa tokko bareechee tolchee isaa hojjetu yoo agare ni gammadaa fi mush isarraa fuudhi anaaf kan hin jiru amma ta masgiida feete masgiida rabbiin jalla jalaalu rabbii rahmata godheef malee daaraa takoote waan nyootanaan isin hin jaa histii tana ammumaan tana isinummaa warra kanatti mudawwara uffattanii imaamata hidhattanii سلام ولين جتني غابينا گچ گچ جمعہ جمیل جمعہ مبارک کو ولين جتنی فیسبوک رتی پوسٹ گوتن تو کو بیکمنا برون تاسا غرباسن ارکا ایسا انجالتنی نینجا ازنو مامبر جمعہ جمیل مارے ولين جتن مالک ہستین دفنان دارا نمگوتی ہستین تونس جالوون کی ایک اسلاما دکوبا نصاراتی و یہودا ور اورما دبرے اسانی راہی نت دفتین سنینجا جالوون کی كاكنا جي حكيم سنيمتي رسول ربيتي صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في العقوبات بسند جوده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصيب أمتي داء الأمم أرمكية تقول في جراتا ركبني ورد بريتي قالوا يا رسول الله وما داء الأمم يا إرجما الله ركبني أرمد بري مالي جنان
قال صلى الله عليه وآله وسلم الأشر والبطر جي الأشر والبطر ججون إمام المناوي فيد القدير كيست يرو إبس رحمة الله عليه رحمة واسعة أنني ربي الرتي كفر راجي والبطر قوفة كيسا وسن الرادبر والتباغض والجب راجي أكمني أرمى دبري والتنافس في الدنيا تنكيستي والدرقم راجي مال جتان مكينة تك تدوران ترتي ناتم بني تكاتو جرامي مكينة داينا تك إن أگر داينا بنانا فيدا ونيز نموتو داينا بيت أمان تنا أمو ناتم بني انتسان أمو واي فاي دو بلسو واي فاي ورزن نكنان أتيس نكتي نكنا ركوك أو يجو تنجرو فيتي داون نتنجينا إيه أمان تنا أگر إسان نكتو برونتا ساري خانين نكت موبايل ماري بيتي الدنيا إني سلفي دروس صلاة فر دعوة قدا لا تنتي والحسدون انجرتو الدنيا كيستي والتدابر والبخل جي وللني ولين أودو دودا ولتكلو داجي ركوبني أورما دبري أما أنت ناكنو ما تنجرو نمني مسجد تكو صلاة نما أتي هندو بسنين كابدو نينك أوجين صداتني قرقودا أما مسلم أما لا لمي يوم الله أبات ينكن حتى يكون البغي جي هم رورون أرجمتوتي رورون سنجالوون كي أجيتشان هم أرجمتوتي جي توكم من تينيا أكجبات يوفي نجالوون كي كإسلاما أبلي سكينيتي وانيو إساف قدو دبو إسا حسدو دبو دان سنينجا يو أبلي سكينيا وان تكامل كاوي إساف غمدو دعائي إساف قدودا إيغسي يا ربي وان إساف كن تسان أنا في الليل ناكنا جيتشون نمني مؤمنا كنا جا نمني مؤمنا أبلساتي في دعائي قرأتي لبوساتي في الليل دعائي قرأت مالي وان إنك أبوسان ناكن نينجو يو استنجرات تجالو وانكي كسلاما تقوم ماتنا ندبم سيستي جماعة ميكا مسجد ميكا دقيتي اللالي واني غرغر إسام باس هستي دا دينغد سايبا أكا ولين جنة فيسبوك الرتي فوتو إساني پوستو قران أمان تنا چوفني إسيتو بلوكي ولي رد عبدي جرتي maaliif tokkuma beekamsiisa beete hawaasni akka isa qaybaluu fadha sooshaal miidiyaa irratti ba sooshaal miidiyaan akka isa qaybalan ummatee jira jiru godha eegana histi sirrabba namni muslimaa abadan karaa hin beekuu fi jaalowwan kiyya islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا جي ولنجبنا جي وللتني ولنجبنا ولا تدابروا وللتني دويد ولتنقلنا ولا تنافسوا الدنيا تنكيستي ولهن درقمنا جي أكا إمام أبي سعيد حسن ابن يسار البصري جي رحمة الله عليه رحمة واسعة نما الدنيا دان سجالو يو أغرتي أتي جرو آخرا سنين إسا جالي جي لكي سيف الدنيا إسا أكنا يجون هندلغتني مسجد أقل يجون تنجرو ور وكونوا تهاجي عباد الله قبرن الله تها إخوانا أبليين تها وربي بجيش أبليين تيساني را ربي نواتا يسون أبليين دقيقة ودون تين أبليين حقيقة سر ربي نواغد أما تركوا الله البكتنا والوانيو دبو جالو وانكي كسلاما سنكيزا قصة بردو تك إسنيامو ودون قصة تنا إسنيمني أما استكسلوا على النبي أكو أدي فهمتتي حديثة ميتي أنا حديثة يوتا تجالو وانكي أكنا أغرتن رغاد أن صحابة دوي ملي ستني مواديرو توني استايلتي ينم بونان سنجان توني أمو قصة دا غافة تكو جالو وانكي كسلاما ملايكة تكو دو دوفه غربا تكبيرو دوفه مال جيين غربا كنان waan feete na gaafadhu waan feeteen sii kannaa jeen waan feete na gaafadhu waan feeteen sii kannaa garuu waanin atiif kannu kana ollaa keetiif lama godheetiin kannaa jeen haya maal feetaa jee gaafateen wannin an fadhu mana viillaa bareedduun fadhaa jeen mana viillaa takka arkadhu ollaan isaa mana viillaa meeqa arkata jechuu lama mana isaa akanniif ammas borunta isa dhufe mal feetaa jeen makiinaa amman tana latesti ajaa'iba naa kanni jeen makiinaa habbaa taka kanneef ollaa isaatiif makiinaa meeqa kanne lama kanneef
ammas borumtaa isaa dhufee maal feetaa jeen kubbaaniyaan fadhaa jeen isaaf kubbaaniyaa meeqa kanne takka kanneef kaaniif meeqa kanne lama kanneef borumtaa isaa ammas dhufe arraan tanoo maal feetaa jennaanini ija takka akkanarraa baastuun fadhaa jeen maaliif jennaan ollaa kiyyarraa lama akka baastuufi rabbiin raanu haa baraarumoo awoo qalbii teenya keessaa rabbiin histii rabbiin nurraa haa baasu haasidaa fi histii fi mirqanyaa qaraaranyaa rabbiin nurraa haa qabu agartanii hammeenya isaa laa mu'minni akkanaa miti obboleessi isaa yeroo jabaatee waa godhe ni gammadaa fi daa'ii ajaa'ibaa ta'ee hawaasa kanaa fi masgiida kana nama fayyadu yoo ta'e haasida ittiin too warabbil kaaba ni gammadaaf isa cinaa jira yoo namni isa dhufe obboleessoo inni hawaasaa fi masgiida kana jaallachuu nuti dura wareegama akkana malee wal hasaduu sammoo haashaa wakallaan isiniin jaalawwan kiyya ka islaamaa tokkummaa teenya ta dhabamsiistu yoo tokko hasadee nu cufaatuutu beekaa bara hadiisa bareedaa tokkootu jira wal hadiisu rawaahu imaamu ahmadu fi musnadi bisanadin sahiihi rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a anas ibni maalik irraa dhufe radiyallaahu an gurbaa tokko hin agarre odoo rasuulli sallallahu alaihi wa sallam sahaabaa waliin taa'ee isaan qaraa'isu jiru gurbaa ansaaraa tokkootu alayhim min allaahi ridwaan haala areeda isaatirraa bishaan akkanatti irraa yaa'uun kophee isaa qabateetiti masgiida seenii bara yeroo kana rasuulli sallallahu alaihi wa sallam gurbaan ammaan tana masgiida isinitti seenu warra jannataatii jeen isinii fi maatii teessanii fi muslima cufaatu rabbii warra jannataa isinaa ta'isu yeroo akkana je'uuni gurbaa unnooti ansaaraa kana ka areedii irraa yaa'u bishaan irraa yaa'u areeda isaatirraa kophee qabatu kanaatu seene guyyaa lammadaatis rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alaihi akkana jee isumaa seene guyyaa sadaffaa jee abdillaahi ibni amr ibni al-aas radiyallaahu anhumaa hay oduu addunyaa keessa jiru gurbaan kun warra jannataati dhaquu qabnaaf je mana isaa abbaa kiyya waliinii wallalee keessummaa na keessummeesii jennaan abshir haaya jeen manni mana rabbiiti seeni obboleesso yeroo seenuu obboleeyyan kiyya ibaadaa akkasii jabduu waa hin qabu gurbaan yeroo akkas jennu salaata fardiin salaatuu miti sahaabaan salaata fardii irra daaraa siqooti obboleesso salaata isaatii fi waan akkanaa hin dhiisu yeroo galgala gama kanarraa gama kana rafu inni fikrii malee hin godhu nama na hamatu cubbuu namarra kaayuu hin beeku yeroo kana gurbaa kana ibaadaa isaatu nin tuffadhee jee bara hay maali mee maaltu adda isa godhe muush leelii halkan guutuu dhaabbachuun hin jiru yeroo kana obboleessa kiyya an abbaa kiyya wajjiinis waliin lolle ani akkanatti rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi guyyaa sadii warra jannataa nama tokkootu isinis seene jee guyyaa sadeenuu si seene iccitii ibaadaa teetii baruudhaafin sitti dhufee garuu ati ibaadaa waan addaa wanni goote hin jiruu jeen gaa yeroo kana wallaahi akkuma agartu ibaadaan tiyya tanumaa jeen haa eega akkas taate gaama assalaama jee yeroo garagalu takka tanaan sahaa jeen ta warra jannataa na goote ani nama muslimaa ganee hin beeku na waliin jiraadha nama muslimaa ganee hin beeku waan rabbiin jalla jalaalu rabbii qananii isaaf kanneef isa hassadee hin beeku je mobaayil jala jirtan dhageessanii maaliin je sheeka maaliin je maaliin je masgiida cofa jirti mucaa hayoon masgiiduma cofa jirti nanaan jaawar ana dhaggeeffachuuf dhufte moo mobaayil laaluuf dhufte ati itti dhiisi irraan fadhuuni mobaayil eenyuun noo jira ati hoo maaliin jedhe kaameraan sirra hin jirtu war maali wallaa an nama guddaadha kuul maali naasa akkas jechuu qete tanaafin kophaa deemaar yeroon da'awaa godhusan unnoo isa ayman xaahaa tafsiira qaroo jira isaan malee nama biraa waliin waliif hin gallu obboleesso isti ta hawaasa daaraa goote masgiida tokko maalummaa masgiida sanii ta ibsitu istii tana obboleessa keessan tokko masgiida kana keessatti jabaatee qabee khutubaa isinii godhee darsii kajoollee qaraasu yoo agartaniin deeggaraan yoo dogoggore akka waliin jenna dhoysatti isa gorsan yoo haasida taatan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru isa oduun ta'in isin qaanyeessaa rabbiin tun sunnaa hin jijjiiramne fi ammas yoo takka isinii jee yoo namni isin hassade gatii isinitti godhuufi beekii rabbiin guyyaa rabbiin jalla jalaalu rabbii sadarkaa ta'e hawaasa keessatti akka ati namni si agaru
urjii taatee akka mul'attu yoo si fedhe haasidoota sitti kaasa. Maaliif ni beektaa nama humaa takka hin daleeni namni isaa hasadu hin jiru. Egaa humaa takka godhutti hin jiru hawaasaaf bu'aa buusutti hin jiru eenyutu isaa hasada? He is nobody. If you are somebody haasida sitti erga guyyaa san sadarkaa kee mul'isuu fi yeroo san ati obsi humaa takkaan siin jaa. Who cares about the dead fish? Silamoota aasaa maannoo micha garoo aasaa xamaa juunjii jaanii mara. Obboleessa keessan jabaatee koo hojjetu yoo agartan hin hasadinaan yookaanuu tokkummaan teenya hin jirtu gaa maaliif ni beektaa yeroo wal hasadde wal hamatta. Hawaasa tokko keessa wal hamachuu fi cubbuu walirra kaayuu fi oduu asii fuudhanii achi geessuun jiraannan hawaasni san hawaasa fashalee. Histii ittiin godhin. Taan ammaas tamii ni beektanii jaalawwan kiyya islaamaa namni muslimaa yoo horiidhaan nama fayyaduu hin dandeenye arraba isaatiin nama miidhu. Namni muslimaa yoo horiidhaan nama fayyaduu hin dandeenye arraba isaatiin nama hin miidhu. Nama muslimaa yoo horiidhaan fayyaduu dadhabne arraba keenyaan akka isaan hin miini. Maaliif ni beektanii yoo nuti arraba keenya ammaan tana akkanuma cal jennee gallakkisneeni malaayikaa lamaatu nurra jira jaalawwan kiyya islaamaa warra hafuura hin baafanne cal ja'aniituma waan nuti goonu gaarii fi hamtuu cufaatu warra galmeessu. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد جالو وانكيا هندوبتو جيبر جتشو متكا هندوبتو حالة إسرتي تكسافي كرفاوان جروت ملي حالتين ملي وما تكا دوبنان إسان نما سيبر ريسن وبليان كينيا كمسلمة الربان إسان ميد ودبو إسان الرب سودبو كجيب إسان الركاي ودبو همت ودبو رجاج أبو إسان الرتبو ودبو تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نمنته جيبر يؤمن بالله الله تي كأمن نمنته واليوم الآخر قياء الرابودات نمني أمنوا كته فليقل هاجو خيرا وهو مغاري هاجو أو ليزمت يوكا هاجل لسوجي يو تلتت نما أجج هم ترى يو نما أرغي يو ذكري قوتي قولي يو قرآن قراتي قري حديث يو قراو جراتي قري قراسو جرتا قرايز يو كانو چلجي الربا كيسن هنگل لكسنا إمام ابن الجوزي رحمة الله عليه رحمة واسعة نمني الربا إسا نما همچو في ناموسا نما كيسا تبؤ الراقبه گویا سکرت الموت دوے جچ دوغاسن اکجو اللہ جل جلالو اس گرگاراجی اسنی فی ماتی تیسنو جچ دوغاسن ربی سنا وفق چل اما یو لالتے مسجد مکیستی والحمد مسجد مکیستی عبداللہ ابن المبارک ابی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ یونین نما حمد اجری کنین دبو یو تاتے ہادا فی ابا کیان حمد داجی eega hadhaa fi abbaa kiyya isaan haa fudhatan ajriiti obboleessu amma taa'ame kanama gaddisiisu bar kahamatamu jiru eenyu warra addaa ka salaata hin salaanne san seetanii nama qumaartanyaa fi ganda keessa farshoo hashiisha dhugee warra daddeemu isaan seetanii jaalowwan kiyya kahamatamu jiru bar ulamaa'ii rabbaanii fi daa'ii saadiqoota aalima biyya guutuu fayyadu jiru addunyaa guutuu fayyadu jiru isaaniitu arrabsamu jira daa'ii khayrii malee nuuf hin feene الدنيا في آخرتي أكمل كون ورنو فدو إساني تطوطو حمتا مجرا نما مسلمة جالوان كيا كإسلاما يو هريدان إسا فيدو ردبدن الربا كيسانين إسا إميدنا الرجال نما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرو دبتو مالجي حديث كان شيكوتي لماني توتو باسي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل يا إرجما الله كمي المنا ما تدوتو كمي مسلم توتاتو أفضل الرجال داجين قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نما نغي به مسلم توني الرب إساتي في حركة إساتي الرا كيسان نمن الرب سني كنمن همن ولتي كنمن دير حركة إساتي الرا نغي بون كهوري نما هنسامني كنمن تمني يو لمن تنرى نغي نمني سرابي أتي الرجال نمات الرجال نمات چل نما همچو دبو جالوان كي الربا كي چل گویا سکرات الموت نت دفتسن جچ دوغاسن اك جنني الدنيا راديمنو چل جچو دان سننجا
يروسن تكمان تينيا نجمتي ملي حواسا والهمدو أسي أدوفو دي أجديمو شيخا في درسا جارسا في جارتي كولد دروغنا حواسا فشلادا akka agartuun sinjeebar yoo masgiida keessa wanna akkanaati irraa bilisa taatan alhamdulillah ammallee isin yaadiksu malee masgiida feete yoo ammaan tana deemte ni xiqqaate asuma keessa imaamticha masgiida hawaasa ka fayyadu jiru warri dura ka'ee isaa hamatu mu'adhantichumaatu tuutu imaamticha hamatu fashalle jechuu beeku cal haqa meeqaan isiniin shan jette Inyuji, ega atireefun tanaa hin deebisne callumu jechuu qabda jeeti. Silaa deebiste amma nin aara dhugatti. Meeqaan haasa'e? Shaniin haasa'e? Hayi shanan na wajji lakkaa'ama. Awoo na wajjin jirtan. Akkana hin jenne boo awoo na wajjin jirtan boo. Wallaahi na wajjin jirtan. Haqa woo walirraa qabnu ani haqa shaniin haasa'e lamman tanaan haasa'e shan. Sadiiumaan haasa'e. Akkasii yaada gaarii walii yaadu wal hasaduu dhabu obboleessa kee kan muuminaa yoo arraba yoo horiidhaan isa fayyaduu dadhabde sadeen tanaa achi tamin haasa'e ooffiin isinii godha uuma waan dinnicha akka gaarii garaa guuttanii jecha irriiba isinii fidee ooffiin isinii godha tokkummaan teenya ammas jaalowwan kiyya ka islaamaa akka cimtuuf saa meeqatti aadaan umar ولا أذانا في إقامة سن ديمسني أذاني توم أكا إقامة قدو أكس قنو إيش آية سن ميكتي أذان تاني سن أذان ساعة كافي ديك شنو ساعة كتي أذان ما هو تدفتني أذان تان آية أبشر أكاسيمي وري نونغر كار رجع كافي كذي سينكا فنونو ديبي سوتي ليسين namuutu ija keessa anuma laaltan isiniin gaafadha cal awoo an kardiin faan namaa bitaa bar wallahi kardii faan namaa bita mucaa tokko gaaf tokko masgida alladhii dhaqeetiin gaafii tokko gaafadha mucaan san ammas ka arkate kaniin guyyaa san viidiyoo lama keessatti naasee mucaa kiyya anaatu tuutu isa qaraayise riyaadu saaliin anaatu isa qaraayise mucaan san warabbil kaaba ganda fagoorraa dhufeetitti masgid xaaliyaanitti qaraa likki dhaggeeffata yoon darsii baasi jeenis akkaan an baasi jee isaniif baasi حديث يرون قرائسون أكما رحمة ربيتين وابيكم سكاباتيتين ويتيغرو أني جولي لغا هرّي سنين كبانو بوليسو أني نمتكن سودان نتكن أغرّي تدوغاف ملي نمتكاف هركن كن نسن أبا دوغاك أبو أبا سنين ديگرا وام فدياتو أبان سن مجان سن أكسي بازا تخريج حديث أبولو كيسا جيرا دئيف جي حسو يرون إسا قرائسو مجان سني باسي ديبي قرشي ديدي ميشان كاردي ساركتي سلاسني زمّا كاردي قرشي ديدي ميشاني بلاشي تركتني ور garuu cal akka nama kuul waqaa we are cool yadda masaakiina wali qabame jawaadoo ammas dam jennanii beektanii tokkummaan teenya akka cimtu hawaasa wanni feete balaan buute bolachuu hin sosseene yoo feene nama miidhameef dhaabbachuu tokkummaa feenaa yoo jettan nama miidhameef sagalee ta'uu abbaa fadhiyaa ta'uun sin jaabar muslima taanaan sagalee ta'eef hanqa dandeessu sagalee ta'eef suudii keessatti obboleeyyan keenya warra darramuu jira sagalee ta'eef sooshaal miidiyaadhaan laayivii seenee nama dubbachuu dandeessu taata laayivii seenii dubbadhuuf obboleessoo barruuriin isaan gargaarte aboo tana cufaatuu hin danda'u du'aa'iin godhaafi maasha Allah tabaarakallah اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا اجمعين وفك اسر المأسورين دعائي غديف بوليسو يو ارتكات دعائي غديف اما اللي دعائي غونا وبلين كنيا وريدا جرو اساي نانغفي نميدا جرو شوفاتو ربين هدر راباسي ربين واغم مجيس مالف رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيح رحمه الله واكرمه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك أبليس كيتف تمسيجي ظالما حال ميدا تهتس أو مظلوما حال ميدا ما تهتس إساب تمسي يو أبليس كي نما ميدو جراتس يو إفف ميدا مجراتف
إساب تمسي جي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قربان تكو نجي قال الرجل يا رسول الله أرأيت مينا أوديسا جين إن كان ظالما كيف أنصره يوم ميدا مجراته إساب تمسون واسكا أديغا ميدا مجرمكم أبو ديسي جيتين دور هاي إسا نما ميدو أكم جيتشو إساب تمسو جيتشو نما ميدو جرا غرباتنيا رتي يتو مجرا يو كامالك الرافر أكم يتم تمساب جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم تهجزه أو تمنعه إسا دو ويتا ما أنا لچوتو توك إسا دو ويتا فإن ذلك سن من الظلم ظلم الرا إسا دو ويتا فإن ذلك نصره سن إساب تمسو جاما أو بليسو سرّا ينبريدو أيو بليسا كيتي قادامي مالي بسطم تما قلبتنيا تتاتا أكنا جيد أوركيف ولي تمسو أمان تنا مسلموتا أجائباتي تطفيون سنجابر مسلموتا مساكين تكون أغري ورب الكعبة ور أمة يهودا في نصارى جلك ديمو namtichi amman tana dhiyotana najistichi san maqaa isaatillee hin dhawun sinjaa xuriin wasaqtichi san gadi galoon ilma namaa san yeroo rasuula sallallahu alaihi wa alihi wasallama yeroo arrabsu musliimoonni garii maal jedhanii beeytanii freedom of speech yaada isaa ibsatee maal qaba nama akkana jeetu jira gaafa wasaqtichi faransaayisan akkana jees akkana warra jee jira muslima maqaan isaa Muhammad Ahmad garuu eenyutu tuje maqaan muslima taata eenyu je wallahi yoo ta'e malee isaa maqaan muslima taata dalagaani muslima taata obbaleessa keessan lubbuu teessan dura jaalowwan kee islaamaa tiyaaftaniin dhaamu obbaleessa keenya tokko haala inni nama miidhuttis haala inni miidhamuttis isaaf tumsuu qabna warra walii tumsu rabbiin waa godhu yookaan eesaanii nasrii eeggan biiti teenya badhaadhina ballina nagaya bilisummaa akkanaan fadhaa yoo akkana waliif hin goone eesaan dhufti obboleesso atuu naman gargaarre maaliif si gargaara ay rabbiin jalla jalaalu rabbi rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه حديث إمام مسلم وديس يسا كيسة طيب الله ذرا أبي هريرة رضي الله عنه الله جل جلاله غرغرسا gabrichaa keessatti tahaadha yeroo kam yeroo gabrichi obboleessa isaa gargaare du'aa inte akkasii qeebalamtu yoo feete warabbil kaaba obboleeyyan keetiif du'aa godhiif awwaan lubbuuti yerratti jarrabi guyyaan rabbii kiyyarraa jalla jalaalu rabbii haajaata qabaadhe duraani dilaawaa ta'uu kiyya qofaan dura tana isaafim akka du'aayin sii qeebalamtu ati hogguutu mujrima ta'uu kee rabbitti himi eegaan tana hime booda an fadhinnaa lubbuuti yaa hin karadhu obboleeyyan kiyyaaf hin karadhu waan sayyaru masaniin agaraan sinja in godhadhu tiyyaan dilaawaa ta'uu kiyya naa araarami sanbooda obboleeyyan kiyya kanatti himatee jiraami wallaahi alladhii laa ilaaha gayru kalee ishaa'iitilleen sinja obboleeyyanuma kiyya ayman Muhammad ayman xaa dhiyootana sinisteera amma boru isniinaami fatanaa qaban yaa rabbi fatanaa dabarsiin yaa daamuraada isaanii guutiif akkunuma ijoollee shumburroo godh yaa rabbi fitinaa cufarraa isaan eegi ta dhokotteef ta mul'attirraa malaayikaa siinaa jira walaka mithlu sinjetti siifis sinjetti obboleessoo maaltu siyaaf jaartii saaliyaa namaa kadhatta atis jaartii saaliyaa akkasumatti jaartii saaliyaa takka harka deeman illee immoo uyyaa beete nama biraatiif godhadhu diif godheetuma takka qarre bareedduu qashti qushummee dheertuu takka ulaa dura sii kaayaan sinjaa agam yata walii tumsu tokkummaan teenya ni jabaatte yookaan ugaa meelaalegaa dhugatti obboleessa keessan tokko miidhamee yoo isaaf hin tumsine guyyaa biraa sirratti dhufuun waa hin oolamne ni beektaa gaariin isin daleeydan hamtuun isin daleeydan fi dunyaa wa fil aakhira isiniif kafalamti obboleessa kee kamiidhamu chillaa yoo jettee dabarteen gaafa kaan atirra bu'agaa chillaa je'ee namuu si dabaragaa khayriin ati arraan tana daleeydu bara addunyaa fi aakhiraattuu siifi kafalaa rabbiin ayatan ammastam jettan tokkummaa keenya wanni jabeessu maal inni beetanii wal gargaaru wal cinaa dhaabbachuu wal cinaa amma tunis tadhabamti wal cinaa ammaan tana kadabare warra walloo akkasitti miidhamanii namuutuu war masgiidarraa hin agarre baasee gargaaru huccuu ka qabu huccuu maallaqa qabu maallaqa raashina qabu akkana wal cinaa dhaabbachuu amma isaan haya achi fagoo warra jirullee bar namuutu dhaabbateef himi hawaasa keessaas nuti
ollaa keenya akkana wal cinaa dhaabbachuu qabna wal gargaaruu qabna Allahan jalla jalaalu akkanuu gargaaruuf jechuudha hadiisa reefun tanaa saniitu tuutu jaalawwan kiyya islaamaa ragaa nuuta sadaqaa miskiina tokko obboleessi keenya salaata irratti masgiida hin kadhatamne hin jiru jaalawwan kiyya aadaa taate beetee silaa masgiidi bakka zikriiti malee bakka kadhaati miti garuu jaalawwan kiyya islaamaa namni garii aadaa godhate namni garii dhugatti kan rakkatee kadhatu amma gaaf tokko masgiida keenya gurbaan tokko dhufe wallaahi nama akka hin kadhanne miskiina akka ta'ani injiinaraa jee garuu qarshii 40 baajaaji irratti naatanii biizinesaa fi dhufe waanumaan asii ilammaan finfinnee itti galu qofa naa kannaa waan biraan fadhuuji gizee kana imaamtichi keenya barakallahu fiikum aayinuu gargaaran tadalagaa godhatee jira kun ni beeyta laaltee beeytaanii maaliif sadaqaan daafi albalaa ni beeyta balaa man sin dhufte sirraa deebisti حتى إنماه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديث قباب سنة والحديث في سيل الجامع أقبة بن عامر إسرار في الجهني رضي الله عنه داو مرداكم بالصدقة لكم صدقة كيسن صدقة الآن ولانا بكت جيجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أما أبا كيسر لكم صدقة أرشد إبشن مسجد كيسن مكان ساين دار العلوم مسجد دار العلوم في أرجومك أرشد إبشن يا ربي أباك يا نافيسي ني أغرتان سانكيسا تاريخ توكو سنفاهم لا دبدني غافين فين مالي وان براني ديفيس دني هاي اما سوغوتا كسلوا على النبي نمي توكو بروفيسور اني بروفيسور اي اوبليان كيا حاكم دقيتي ني دوكوبيني دكتور تيجي مال جيني اني ورا مصراتي كندا كي جين انجليز دقي جي ريفر بيجي انجليز يوكي United Kingdom achitti barreessif amma oduu biyya saniin dheyne egaa inni profeesar mookam hajaa isaa madarsaa tartiiba qabsiisatee egaa proogiraama isaa intala qaba intala isaatiinis dhaammatee saayibticha isaa tokko mana suguyyaa qaba mana foonii jechuudha isaanis saayiba isaati salaam nageettiin jaanjee saayibticha isaa bira yeroo dhaqu obboleeyyan kiyya islaamaa namtitti ummaa teenya takka dullattii takka lifcaaca talafarraa guurtu agariin lifcaaca lafarraa guurti yeroo kana ajaa'ibate hay lifcaaca allaattiitu fudhata jaalawwan kiyya islaamaa adurreefaatu fudhata malee nama lifcaaca gurrata ummaa maal taate jee lifcaaca waan namni nyaanne akkami gurrataa jennaan yaa ilma kiyya an shamarra torba jahaan qabaa jettiin baatii meeqa guutu foon nyaatanii hin beekanii lifcaaci kun maraqaan aan dalagu san akka isaaniif urgeessuufin lifcaaca kana guuruu jiraa jettiin وإنا لله وإنا إليه راجعون أمة إيسي جيني فودي نمتج سوغيا برا جيسيني فون ميقاتو سيغيا جين يا أمتي إناتو نغيا جتين منغوتو شمرجا إسي ولين ترب يا أمتي يرو مرة أمتا تكاب فون كيلو تكتك غيا جرتو فردو مالك أمتا أچمتي كالكوليتا غودي دوي مالك أمتا كفالي فيدي ديمي إني yeroo kana isin gammachuu khayrii kana hin agarre achi du'aa'ii gooteef lafa kuftee booyaa harka isii samitti ol qabdee yaa rabbi gurbaa kiyya kana fayyaami oytuu kanniif haajaa isaa wali qabiif yaadaa muraada isaa guutiif akka na gammachiise kanatti gammachiise jettee du'aa'ii irra roobsite inni maal jee jaalawwan kiyya islaamaa yeroo isin akkasi du'aa'ii naa gootu kana dhukubu wallahi alladhi la ilaha ghayru allahan humna jaba akkana kanne abdiin qaba odoo namni girgiddaa kana dhiibii darbinaan jee dhiibeetiin darbuu danda'a jee eegana mana galeedi waan isa qunname kan intala isaatiif himi yeroo intala isaatiif himu intalti isaa nama saaliya shamara teenya cufaatu rabbiin saalihtota irraa rabbii isaa naa godhu booche intalti gammaddeef yaa abbaa kiyya khayrii namtittii tanatti hojjette allahan khayrii tana si haa deebisu yaa rabbi abbaan kiyya ummaa teenya sana akka gammachiisetti abbaa kiyya kana naa fayyisi na gammachiisii jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa deeme gaa amman tana inni biyya ingilisan qaddoo xaggana laalaniini duraan dhukkuba ni qaba amman tana altiraasaawundii yeroo isa fuudhan dhukkubni as seenee achi seenee dhabame boo takbiirtaan eessa jirti وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داو مرداكم بالصدقة لكم صدقة صدقة دان ولانا نما مسلمة كركة يرو أجر إسا جنا أبوتشو رجال وانكي كسلاما
tokkummaa teenya cibsa ammaan tana jaalowwan kiyya miskiinni tujjaara maaliif jibbu mee laaliga ay zakaa bara akka rabbiin jalla jalaalu rabbi baasaa jee lama tuqaashan waan hin baasneefi bara jaalowwan kiyya ka islaamaa zakaa yeroo baasnu mallaqa keenyaa miti barka kannine haqa miskiintootaati allahan jalla jalaalu horiin tun tujjaarootuma qofa jiddutti akka hin naannoyneef ammas miskiinonni akka haasida hin taane jecha haqa saaniiti haqa kiyya naa kanni isin jaa biyya namaa biyya arabatti jaalowwan kiyya islaamaa keetii miti yeroo kannite ma'ruufaa miti waajiba sirra jiru gaggeessite salaatan amma insha allahu taala ishaa'ii salaanna galatatti barbaaddanii أو ما شاء الله صاحبي قالتهم إشاء صلاة كان كان سنجو إيدا إيجا قالتك الرحيم الرحمن الرائد جل جلاله أك أجائب سيكا فلا إني تنماسي دي صاحبه تنقي هكا سانيتي هكا كيتي متي جتشو كاكنتي أورين سن كيتي متي تنافي مسكيني أركا تجارا هنفر مكينا إساني بوكو قراني دي مني بري نقري maali teenye aduu qabna diinni islaamaa salaata qofa waan akkanaatiif dhufe seete jiruu teenya guutuu barjaalowwan kiyya bareechuudhaaf diina dhufe nuti tutuututti hin beekne malee yoo tana umni ni cimte malee amma mee naa himaaga tujjaaraa fi miskiina saahiba ta'u agartanii garuu sahaabaa yoo laalte si ajaa'ibsiisaa bar maalirraayi maaliif hay rabbiin jalla jalaalu rabbii jarasan maaliif tumseef nuti maaliif nu tumsuu dadhabe hunnooti salaata gizee ramadaanni dhufe numa kadhanna qunuuta allahumma nassir al-islaama wal muslimiin wallaahi shee maalirraayi bar rabbiin jalla jalaalu rabbii nuuf hin qeebalamne je'ee an abdii sin kuchachiisuufi miti bar lakki garuu maaliif nasrii akka isaanii ta nama gammachiisan maaliif dhabne nutiitu waliif hin dhaabbanne jaalawwan kiyya waliif yoom dhaabbanne anaa fi ati inuma obboleessa kee ka muslimaatii ganta yoo wal gargaarre allahan jalla jalaalu nu gargaara yadullaahi ma'al jamaa'a harki rabbii tumsinsi isa jamaa'a waliin jirra jamaa'a waliin jira ni gargaarta si gargaara allahan jalla jalaalu akkas miskiina wal gargaaru jaalowwan kiyya odoon isinini fachisne aya waan babbareedduu tana hafte beete hedduudha jaalowwan kiyya haqa walirraa qabnu rabbiidhaaf jecha wal jaalachu yeroo namni du'e salaatul janaazaa irra salaatanii gaggeessu haqa salaamtaa walirra salaammachu tana qofa jaalowwan kiyya wa rabbil kaaba himii yoo naan jettan ammaan tana sa'aa takkaa fi daqiiqa 20 daqiiqa 30 nima waa'ee jaalalaa tana qofa haya lalgaa sa'aan kuttega waliifachiisuu istaayyaa kiyyaa miti san والله الذي لا إله غيره تنقف يوها سوينا جد حديث سديد قبضيت الدفع قروا سآن كتغا ربي جتش والجالتش أمس هم نتسن موش هذا جمع هذا هررجي هذا ورولوتي أرسي لا 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 هذا مسلم أبوليسكي ربي جتش قفا أبولما دقيقة ودونتين حقيقة تجنسن تنجالو ونكي نبينا متي نما الله جتش والجالة بر يوم القيامة قادس أرشي سنجل نما كي سبر جالة تسن إسني في ماتي تسني في مسلمة شوفاتو قادس سنجل ربي سناكايو مالي فلال تنجني رد بر متفق في الحديث الذي رواه الشيخان أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه جبر سبعة يذلهم الله في ذل قادس يا ربي ملي قادس براهن جيران ذاتو لي تربة حديث كان كيسا تربة هدوبة ملي ورّي قادس أرش يلتاو أكنا بيك جالو وانكي نمني كرا ربي كيسا تي جهاد كيسا دوئي أشيلتا حافظ القرآن أشيلتا جالو وانكي يو إمام الألباني دا إمام ابن أثيميني ورّي بلاتس علماء نجرت رحمة الله عليهم رحمة واسعة حفظيك أباچو باتي يو تدلق اللي أشيلتا أجان علماء أشيل جرت dhiirtoolee lama achi keessa tahabbaa fillah rabbumaa jecha ka wal jaalatan ijtamaa alee ibaadaa san irratti ka walitti qabaman waan biraati miti watafarraqaa alee gabbartuma san irratti jaalaluma san irratti warra gargar bahe gaaddisa jala nama keessi aya amma tanuu hafte tamini beeta tun tamaayyiiti hunnuti aboo waan babbareedduu tana walii tumsu yaada gaarii walii yaadu والغرغارو قادس أرسي سنجل تاو
nama muslimaa yoo horiidhaan isa fayyaduu dadhabne arraba keenyaan isa miidhuu dhabu yoo ati nama miini namni si miidhu ni beeta waan tanaafi ta hafte cufaatu akkamitti arkannaa tana qarrinfoo teessaniin naa qabadha karaa lamaanii arkanna karaa meeqaan arkanna karaa lamaan ta duraa maali ni beeta wanni guddaa lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaafillee taniin dhaamu gama diina bareedaa kanaa jaalawwan kiyya islaamaa qaamaa fi qalbiinuu gama diina islaamaa deebi'u akkuma amman tana masgiida keessatti godhonnu kana yeroo ala baanes akkanuma ta'u jaalawwan kiyya mush asitti amman tana mudawwara uffannee nama gaggaarii yeroo asii gabbaane ammoo yayyii mudawwara uffatte nagarre hattuu salaattu laa dhugumaan masgiidattis alattis sifaa takka inuma bareedduun bar masgiidarra alatti sifaa bareedduu qabaachuu qabna tanalal gifti Aisha radiyallahu anha yeroo rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibsitu maal jette hadiisa isaa imaam muslimi odeessee isaa keessatti qaddasallahu ruuha kaana khuluquhu alqur'aan rasuulli rabbii salawaatullaahi wa salaamu alaihi tahee jira haalli isaa qur'aanuma lafa deemu tahee فإنا إسانيتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إن آرن قرآنا شريعة ربي جل جلال ربي يروت قمت آرن قرآن ما لفديم صحابان هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله رضوان قرآن ما لفديم جالو وانك يا إسلاما نتيس أمانتنا يرو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرب سمن قف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قباني إلا رسول الله جو أدوهن تين Facebook irratti profiilii teenya tana qofa oduun ta'in tuni godhuun dogoggora jechuu kiyyaa miti tunis godhamuu qabdi garuu guddaan isii jaalawwan kiyya ka islaamaa akka isaanitti salawaatullaahi wasalaamu alee jiraachuu ollaa keenya waliin beerran keenya waliin ilmaan keenya shari'aa islaamaa irratti isaan guddisu intalateessan xiqqoodha jettanii ta'ama torbaati jettanii jiinsii ittiin bitinaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ammaan qabsiisan qalloo jiituu maran eega guddatte booda nama dhiba ammumaan tanaan qabsiisin mucaa keessan ka amata torba salaatatti ajajaan amata kudha yoo ta'e irrattumaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam muslimoonni garii ammaan tana nuti yuunivarsiitii irraa baane jaanii ijoolleen xaaxxeen garii ni jirti bar aboo bara jaarraa kum diidamii takka keessatti ijoollee tumumu ijoolleen garii jaalowwan kiyya ka islaamaa togorsan fudhanneetu jira gaa eegasii bakka hirriibatti gargar baasaa jee mucaan keenya haafizul qur'aan laa shamarri yoo mana jiraatte yoo mana kutaa hedduu qabaanne inninis kophaa buluu qaba isinis kophaa buluu qabdi yookaanuu ayyootuutu jira akkasi bulu aboo hadiisa kana bar riyaadu saalihiin keessatti irra hedduun keessan qaraatanii bar irra dhaabbatanii gabaabatti wal hadiisu fi silsilati sayyaa zinaan wal iyaadu billaa ta addunyaa ta guutamte firarraa hiyoorin isin hin jeeqam jette eegaa fira aboo humaa waliin godhan jaan garuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam joollee teessan ama torba salaatatti ajaja amata kudhan irrattuma gargar baasa shamara takka dhiira takka sadaffaan shayxaan muttafaqun alayhi abdillah ibn abbas irraa dhufe radiyallahu anhuma gama diina islaamaa qaamaa fi qalbiidhaan deebi'u eega nuti lubbuu keenyaaf deebine hoo تلمدا ولا من جنة تلمدا مسلم توتا برا جالوان كي كإسلام وقال تعالى ذكره ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة غر ربي كيتي يام بالحكمة أوجيسم مادان بكمسا رجاسي فما تين يامي سن قرآن ربيت والموئذة الحسنة غرس بريدا غاري يامي حديث صحيح قل كله جئنا مفسرية تجرى تنومان سنيك أبي تبرا سنتي بدون ويطول الكلام قرآن في حديثا نما مسلما يامو أبليان كينيا كإسلاما ورا على جرو أكسي يامو إسان قفه غوتو دوغور إساني دبچو أدون تين يرو كرا إساني على دابتو غري نندي مساهبي جولين أمان تنا سجل أبو في دبر أحرامتي سنجا injaan isinin ni jaaniyer awoogaa nuti gaaboo shamaruma xurii laguu tabaatii itti dhufti malee dhiira dhuftu waan beenuti deemii seenii qaama kee dhigadhu sin eegaa qulloo maal taata akka akkas jettin qaanfatee seenee dhigata masgiida fiddeen taa'ii ammas tafsiiraa jira wajji dhaggeeffanna muhaadaraa jira taa'ii saahibii maal taata sa'aa takko yoo kannite
obboleeyyan keenya qur'aanaa fi hadiisaan isaa yaamuudha. Imaamtichi masgiidaatis kaasitti khutbaa isinii godhu gorsa jaalalaa tokko kadhaamnuufi gorsa yeroo dardaroota fi shamara yeroo gorsu waan isaan itti jiran sani isaan gorsuu qabu malee waan biraatti haasa'uu hin qabu. Gorsa dardara wajji deemu sani isaan irratti himuu qaba. Yeroo san masgiida keessatti dardaraa fi shamaraas hijaabatti isaan agarra malee isaan bakka biraa imaamtichi wanni odeessus yoo waan biraa taate waan biraatti ni nyaadhaman sinja hin agarugaa dardara masgiida hin guutan sana appilaa irra godhu keessaa'u isaanii qalbiin isaanii banaa taate yoo waan san itti haasa'e wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru gootoolee ta'anii dardaroonni ganda kana yoo inni waan biraa odeesse ammoo waan biraatiin sinja waan ammaan tana jiru hujii manaa hawaasa keessa dhawatee maaltu jira bakka cufata jirtu ammaan tana qumaaraa jira hariif tajaan manchister maallee sanii jiraami san itti haasa'uu qaba dardarri cufaatu shamarran cufaa yoo laalte ammaan tana shodheedha jaalawwan kiyya yahudaa fi nasaaraa jala deemti hijaaba uffatteetiti walleesii wallisi tiktaak irratti baate dardaroota yoo agarte onno isneekar isaatiti qabee achirra gaa'e dude you know what I mean ossaboomija maraataan tokko warra jecha ammaan tana jette barreessi yoo jette inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sinja obboleeso oromiffaa barreessuun beeku ingiliffaa barreessa meelaa liga waan inni itti jiru appilaayi godhi jarri san shodheedhaa jeen ummati walaa kubbaa walaa filima agarsiisan calli ja'aniiti هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان الدنيا تنر أدوجرا ور جنتا ورته قصة ور سنيت أوديزي أكم تراني nama tokko kadhatteen beektu sahabaan gabbaatee lubbuu isiitiif carraayxee biliyaardeera taate bara yoo akkas goote ni jijjiiramaan isiniin jaa akkasiin isiniin jaa tanuma nuu guddifadha yoo niin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetii fi shayxaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu irraahis allahan hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ana ibidda jahannamitti wal iyaadu billaa na darbu irraahis allahan hin tikfama anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifu rabbii yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu hajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu hamtuu cufaatu rabbi isin irraa haa qabu gaarii cufaatu rabbi walitti isiniif haa qabu gaarii addunyaatii fi akhiraatu rabbiin isiniif haa kennu maatii teessanii waliin rabbii warra jannataa isin haa taasisu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra jannataa rabbi isin haa taasisu azaabul qabrii fi azaaba jahannamiitti illaa rabbiin najaa isin haa baasu jecha maayyii keessanii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi isin haa godhu warra ilmaan qabdan yoo as keessa jiraattan ilmaan keessan rabbi isiniif haa qajeelchu ilmaan keessan rabbiin dasii ija keessanii rabbi isin haa godhu ilmaan keessan warra maqaa isiniif godhan malee warra isin arrabsu rabbi isaan hin taasisin warra sababaa isaaniitiin guyyaa qiyaamaa taaja kabajaa san harka malaayikaatirraa warra fudhatu san rabbi isin haa taasisu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan saalee isin haa kennu isinis akka obboleeyyan keessanitti dhala dhungodhaati ergadhaan namni isin keessaa hin fuune yoo jiraate dardara kana cufaatu rabbiin jaartii saalee isin haafisu ka isin keessaa hin fuune rabbiin jaartii saalee isin haafisu shamarranis yoo dhaggeeffatu jiraatan ta isaan keessaa hin heerumne shamara islaamaa cufaatu rabbiin jaar saalee isaaniif haa kennu ka isaan gubbarratti tabirarratti ija hin qaarsine ka rabbi sodaatu saalee rabbi isaaniif haa kennu akkuma as keessa masgiida kana teenyee waliin bareechinetti guyyaa qiyaamaa guyyaa gaaddisa rabbii malee gaaddisi biraa hin jiran gaaddisa arshii san jala rabbi nu haa gaayu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu rabbiin ni danda'ati isaaniif haa dirmatu isaanin hangafee nama hidhaa jiru cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbi nu haa gammachiisu biyya teenya tana rabbiin ni danda'a biyya nagayaa rabbi nu haa godhu biyya teenya tana rabbiin ni danda'a biyya nagayaa rabbi nu haa godhu ulamaa'ii teenya rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu fayyaa mi'ootu rabbi isaaniif haa kennu nama hamtuun isaan barbaade hamtuu san isaanitti haa deebisu allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله كم تستطب القروح ويبرأ وجوه